Katrina Karim. Nah, dia din tawag ng mga lay. Katrina. 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 Ngari na taas nga. Sumugtog pangas. Katrina ungas. Karena kau Katrina. Matay na ko to. Yan ay Katrina. Ano? Ano ni Katrina? Bukan siya ni Katrina, ini janggut. Bukan ni Katrina, naglilingkod bukan siya. Ni Katrina. Ano ba siya? Katrina, karena korang pagkarin ko niya ma, ni tauta. Kapag pasyon korang, impanawin niya karayawan. Apa siya? Karena kamarang. Karena kau Katrina. Ay naman magpalukay Katrina, sinampu ko na muli pukay. Okay. Di ko na mabay Katrina, itawagan ta. Ilin. Walau kita berdua-dua Bos malam, mana mungkin kau tidak pegang, padahal tanganmu sudah jalan-jalan masuk dalam aku kagitu kan. Oy, Lela, astagfirullahaladzim, nalaknahin daw. Patayan ako, ina. Patama majil kataan. At ano na ina? Sinahan ko na lang, ilahain daw. Ay, kabutin. Di ba nga? Ang dagbos umuyom na eh. Kaya nirukan na ko. Kita ng pukot mo yan, I love you, nagsusunog-sunog. Undong ka, yung sadap. Dari ko na. Ikaw kakat ka na. Ini dua saya nasawa, aku cubul. Tegaw. Sumulin anak, kupat. Dari ko na, bunawang ako terus terang cakap, ay pagputing-puting na yung ayarin ako nagdurungog. Ako ini subol, upatin asawa ko, upatin si Kerang inairo. Kunin panyakit mo rin. Okay ko magsubdayang kita ni agama Islam. Jagbos. Batal hudog gua. Ano na yung kulabutan? Okay. Okay, ano yung kulabutan? Pinjam helmet. Oi, kenapa sini sebut tuh? Aranga. Kamayang man kurang oncol rublok dan dona. Apa cak? Karena ayari raya biang tempo ulan.